Pemirsa, Polda Bali pacang nincapang sumakenan nampenin para pemuruk protokol kesehatan prokes COVID-19. Tetujuan saking tim pemburu pemuruk prokes COVID-19 ingi punika ketujuan majeng sane wenten ring zona merah. Tim pemburu majeng pamuruk prokes COVID-19 sanika siaga yang puniki, rauh saking anggota TNI, Satpol PP, Pecalang, miwah personil Polda Bali, sanika ingkup ring sajeroning pemargi operasi aman Nusa Dua. Pinake swadarman ipun inggih punika antuk disiplinang krama majeng prokes. Manut karo Ops Polda Bali Kombes Polisi Firman Nainggolan, tim puniki pacang anut ring target sanika ecen oleh Biro Ops Polda Bali. Target inucap pacang kaicen nyabran rahina tatkala pemargin apel ring galah kutu semeng. Target sanes sampun ketetapang nenten ngawak, nanging sampun anut saking hasil analisis dan evaluasi ANEP Posko ring wewidangan sane kasusnya ni kantun nincap. Ring wewidangan inucap, Satgas ngelaksanayang sosialisasi sejeroning ngicen pangruhan miwah operasi Yusti. Kuentenan tetiga pahan inucap patut kelaksanayang. Kombes Firman ngawawahin tim pemburu majeng pamuruk prokes COVID-19 pacang rauh ke wewidangan sane durung wenten penedunan kasus COVID-19 rumasuk nincapang pemargin rahasia masker ring margi tur nureksen semian toko-toko indik puatesan galah operasional nyane. Ring kuentenan anggota tim pemburu pamuruk prokes COVID-19 wenten taler anggota Ditreskrimum sane nyarengin kasat Pol PP antuk laksanayang justisi boyeje sabara utawi brimob. Tetujuan saking Ditreskrimum inggih punika indik pengelolaan sanesida kakeniang undang-undang kekarantinaan sekadi sane kemargiang oleh Bareskrim. Kaptiang samian personel rumasuk Satgas janten sayuwakti presida ngemargiang swadarman pini becik. Bali Pos nguningayang.